Үтө күнүнен Арман Гаврилович Васильев атынан Улустағы край үретер музей коллективын атыттан бу бола турар браанньыгынан итетик стеңник барыгытын ағарделебет. Бу браанньык бияқа Россия күнінен атырар. Бу олус саңа браанньык болар, атын браанньыктар кыттетеннен көрдөх бүтүнен. Бу браанньык 5-12 күнүгер 1990 сыллааққа бар болбута. Хайда бар болбута жер булақпытынан бүгүн первый съезд депутатов РСФЦР саңа суверенитет ылымыда декларация о государственном суверенитете РСФЦР ден атырарда. Итинетте биле сихили кирекпит кайдак бу браанник бар болбута, оны бу браанникка кекке тоқ причинелер ден үескәбите де. Банда уланын маннык бастан бейі білектәк біттің 1905 жыллаққа ылылыбыт союзный договору бу СССР түріттемеден бігергеп біті. Бу союзный договору алтта республика қолбағанлар илі баттылар. Қолуыра инна барыта РСФЦР, УССР дебет, Украинаны, БССР, Белоруссия, Азербайджан, Армения, онна Грузия. Қолбағанлар илі баттабыттыр. Онны илі баттықтырын иннена бу эти Закавказиеттен кәлбетті, Кавказ дөйдуларыттан бігеге қолбағанмут бары бір государстваты түріттіу қаден. Ол документу ЦИК далар, Центральный исполнительный комитетка, онны бу үйе партийный үләхеттер көрінер үйертелдер. Онны оланын иккеңі қайдан қалалар. Қолуыра Владимир Ильич Ленин туга өтті бу союзный договору бігеге добровольный оңырықтақпыт, суверенный оңырықтақпыт. Қолуыра кем бағалақ бу договорға кейден хөп, онна кем бағалақ бу договортан тақсын сөпті. Онтон Иосиф Виссарионович Сталин туга лагыра манны була беге туга хоңсоңортақпыттен, автономный хоңсоңортақпыттен. Уата центральный булас барыта Москвага берилияқтақтен. Көрүү өтөн договортын тақы көрүү кытанақ болықтақтен. Онтон чати документini кирер туақтан Всесоюзный съезд болар, қас биди республикаттан делегаттар келелдер, Москвага жоғанна коластылар. Бу колас түмүгүнен, кепсети түмүгүнен бу союзный договору ким Владимир Ильич Ленин этитин ылынаннар ылаллар. Ол ата бидин курдук холовра ол кирбит республикалар бедре суверенный государстволар болалар, онна олорго бедре туспа конституциялак болалар де. Пчонтон халкы барын хебит, ол кудуктын 1900 сүрбөт сыллака СССР бастыкы конституция ылаллар. Первая конституция Советского Союза ден атырырда. Бу союз конституция уланын эти союзный договору бегергеп бита. Онна тоқтенте қаби. Онна булан холовра ол союзный республикалар бедергер бу СССР конституциятын уланнар бедреме конституция ылымыттар же қойып. Онтон 1936 жыллааққа 2 конституция ылаллар. Бу конституцияны Сталинская конституцияны аттылар. Бу конституция уланын эти союзный республикаларга бар бір аптарын барытын бәдігер тардан олбыта. Олаты централизация болбыта. Қолуыра етінде сөбілін керек біт, еті қоғанны кірдік жайыға. Онтон 1970 жыллааққа 100 конституция ылаллар. Онтон жабы аргыйдык ағуынсыларға кәлебет, ағуынсыларға бияқа манна социальный дағаны, культурный дағаны, экономический дағаны потрясение болар. Бу потрясенияларға онтон амбастығы хам улған фактор бу СССР тоға әстебеті жер бұллақ бұтынан человеческий фактор болар. Барды кейтен тұтылықтақ, ол көрдік нахал бақ тұтылық бар, фактор бар. Онтон мен бүгін самы көріндерін ақтан ағырым сырдата хатыгам, онна яқытын тупсайгыны терді хатыгам. Ол курдук басатын турар железный занавестен барыта. Железный занавес ағуынсыларға қырақы қайдылары бербіді. Ол қайды хеттен западный культура влияние кирер еді.
Онно холобура бу капиталистической дойдулар кайда олоролдоро холобура таңастара хаптара араха араз жүһүннээҕэ үшүгэйэ материала бөгөтө астары үөлөр аны эңин араас туох талбыт аспарыта бар аны технология түнө көрдөхөн инти компьютердере ити туттар маллар халлара бутовой маллар болдундар сайдыыта киирер эте эти центральный Россия жики ону көрөннөр жабу дьоннор сөҕөллөр эте бу туохтагы чөйдүк олороллор тоҕо оттон биһи маннык олоруохтаахпытын диэн социальный хайды барар холовор идеологический хайдыме бар эте истөстүттэн тастөстүттэн дьон ханааты уларыйта диэн буолар эте аны ол таһанан буллаганан холовура биэка 15 сылга манна сукой закон болар теме ол бюджетке улахан каяга сүйескетер уоннаттан билерге курдук 16 сыллаакка биэка нефть наха элбак болан бу холовура нефть сынаты өме түһэр холовура бу СССР нефтяной игла диэн олорор эте холовура инняга манык шарик курдук уонна холовура нефть нахал батаны тибили шарик үллен ихер онна үллен баран ол иннени быһытаннан ондук тесте калыктак ол курдук эффект болбута СССР бюджеты ме улахан каягыстан бута өссө улахан потрясение отто бияка болбута Чернобыльская атомная электростанция эстите этинне ме СССР нахал баккачыны үбе качыны куппута он ол таханан Кавказского бут сиркамсахыныгар Фотто халкы бардақпытынан бу хлор экономический өттөн көрдөбүт аны булаганан экономический өттөр аны булан внутренне дем бар эте. Холовра 1917 халлака экономическая реформа оратабыттыра ондуктары төптөрү оксон тахарбыта холовра бу магыңнарга бар товар продукта агаян барбыта оны булаганан холовра Москва бу каннык регионга сөп болун сөбүден оннук талан берер эте. Onu olan horok regionun hem birbirleriler onu höbüläbetler ete toğonnuk kınaatı diyen. İti bir hice toğu gidibit. Anı административнага кидибит колобура этен абынын курдук центральный блас барты Москвага бар onu колобура республикалар була телдер эте. Биги көрдөһүүдүн эһи эбитер толор боккут эбитер наха өр болон барын толорогот бюрократический токут нахал бактендер хөбүләбетер биги конституцияларпыт оны конституциябытын того биги сүүз бырыгын тухаммаппыты толору еннер хаңараллар эте. Он эти 60 сыллардан хагалан национальный подъем дем бар мен өме өйдөбүл холовура национальный республикаларга национальный элита такыта ден. Ваты бәдерин народтара, бәдерин омуктара бу бласка такыта ден. Олар эметтон билден турар этни үескеп биттере. Бу СССР кай туни кабы эститин ыллытын толдудун. Ол таханан буланы эти коммунистической партия холобура үһәңи дуонста жоннор декаду кинилер оголорун соору капиталистический дөйдүлөргө таарынып үертелдер эте холобура күкүлэдете ыыталлар эте очотоо кемге мэне кихи таккыбат эте граница тахыгар инне проверка өтө борагын виза толурукун нада эти холобурача олимпиада hem барага мен улахан вопростан балдар эте спортсмендер бараларга Onu аттыттын ол оголор такканнар жабы көрөннөр үертеннер бу балар үчөйдүк толороллар өт сайдылактыр дебит бит тохмандык бу такпыты женнер жаманна төптөрү төндөрү төннө керендер бу эми СССР ститер улахан орулу оймуллар Манол таханан жа коррупция билен турар коррупция хайдар онна кооперативтер оңоттулар. Бу кооперативтер буланын холобура тугбастыгы приватизация туга болар. Жая болар. Холобура онна граница тагар качы тахарахана. Коттарахана дем болар. Эйтинте халыктан холобура Джон туспа бейте амбициянан барар биһи элбага сыктаакпыт биһи элбага хыктаакпыт ден инте халыктан эме бу СССР эме эстакалар. Таны эхемери Михаил Сергеевич Горбачев саңа союзный договор проегин оңороннор төрдүс всенародный
депутаттар съездтергер килдерен берелер. Оны улаанын сөп ылыналар. Онна бу республикаларга таргаталар, союзный республикаларга. Оны союзный республикалар те көрөннөр тебет бихим анны та лили баттык битеннер. Ол саңа союзный договорунан туакте болот. Эми СССР ден ат аббревиатура халыкта это только Союз Советских Социалистических, оннугар Союз Советских Суверенных Республик ден болот тагы. Оны уланын жабу кикилер бит кикилерлер, оны кикилерен бараннар хаяргыналар то саңа республика тон оңор орган буллагынан Михаил Сергеевич Тохтин эппитете. Бу договору бихи атыджакайын хүббе күнүр баттыктаак биткен. Оны буллагынан очотоого меттон hem bir söbülü de jonnor bağlar ete, söbüləbət de jonnor bağlar ete, holubura hövləbət jonnor bulanın bu ısısırı ıharı gınna diyenler Августовский путч болан қалар. Это все конечно ГКЧП диентерилер, это Государственный комитет чрезвычайное положение, он на Михаилу Сергеевичу Горбачеву властан торада адылар. Оны буланы тондуктар табылды бат, оны де бу союзный республикалар соғуяк истерлер, оны соғуяк көрелдер. Бу центральный булас раскыты мөлтө хоос булак. Тоғыра Оны кайдак бу бейитini салаяры сылжалар иден. Хоқ бейити союзсаңы союзун дугуру баттамык бутун ады ден өйктейін кәдер. Жонтан халан бу балағанайын 6 күн үттен үс союзный республика таққар СССР составыттан ол курдук этелерин курдукта хам хөвләбет тоқтар Прибалтийская республикалар Латвия, Литва, Эстония бастан таққан барар. Жонтан домино эффега биллер. Вопсай 15 союзный республика барта таққан баран қалалар. Онтан бұланы оны же тоқтотарулар ыс-ысгы дені аны қайылар аялар вата союз суверенных государств ден оңыратылар. Оны ол оңыроқтарынына бұл ақсыны ағыз күнігер 1991 сыллаққа Беловежской пуща ден серге үс правоприемница государства вата РСФСР, УССР, оны БССР кәлендер или баттылар. О создании СНГ Союза независимых государств. Бу ССГ договора баттанын bir күн иннине. Иланнар баттан берлер, онна СССР ден государстваны соғыңыран берлер. Эти кабаннарга, эти маннык событиялар быстарыгар этелбетін күрдік 1990 сыллаққа 5-12 күнігер Декларация о государственном суверенитете РСФСР баттанар. Олата День независимости деп күрдік болар. Холовра парад суверенитет аптен өйді бүлтен таққар болады. Тоқ бар союзный республикалар бары бәйдергер мединдік декларация ылымыттыра. Окуды эме РСФСР эме декларация ылынар. Онтон те Советский Союз соқ болбутын кәнна РСФСР аббревиатуратын оратан РФ дем болар. Российская Федерация. Бу билинги бихи олорор государство болар. Потом бу браники киддакка жете хин өйдән рагыт холовра амбастан жаттыгынчы 900 этот 9 сылага жакача 9 сылага бу браник то бранига ден гражданнартан италар это гражданинартан олуктоктортон но это бу Борис Николаевич Ельцин президент болбут күнә бу конституциялы Российской Федерации конституциятын күнә бу тон суверенитет күнә, независимость күнә, тендик буккур нәл багата. Оннан улхандык браник тамма дета. Дойя канан тибли саңаты бәп болан, оннан жоңга чөйдик тиелик болан. Ол хин 2002 жылларга трудовой кодекска улары кирер. Онна уланын бу браник День России атырыктактен. Онтан бихи бу браник День России билинебит. Бануланын тым бу 2-нче кәкәттәка 2-нче 5 елга кадрлы бу браник үксүн улахан рекордтарга белетинер эте, рекордтарга периферия науханы ылбаттыр эте, ылбаттыр да жакабыда. Онтон жабы кендике кемнерге бу браниги тон хас биди корака, хас биди улахан национы пунга белетилдер.
холобара триколор ырысфы былагын тахараннар йыллар, митинг оңороллор, кенсер оңороллор, бу күн паспорт ылбыт оголорго торжественно подарок туттураллар, тетик элбек. Окуддук. Ануанын тон түмүк бир темете бу Роман Гуч Васильев атынан мен Конста край юртер музей кырды олар Джоус коллективин атыттан бу Россия күнүнөн ититик стендик арды либин Дорубай болун, Чеген болун ден ыңырабыт.